Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Adman Kumel Muhan. Ito bang singgit tumawa pag-asik si Barangay Bailabeng Municipality Pontipu lando magkaase maamalahin magbakwit si sedi-sedi tampat sarta may kapanyapan tamban din kanat-kanat ni lumaren larak sampai may tagitete dalim patalay may jealousy may samin din kapesa-pesaan may pagbonoan magbono malaihin Capgo versus Bipa kaya man tabi may kahalang din to si video ini tadali. Anak tabo gisaw ay Doktora Arlene Jawad painne bang hadja ko penne ko itu hadjene makagees ne ko ngantan sinapang baya ne ko penne males tu si halinin tatalitali UTV sababan kita bimabahiin janan makanakin makapigil maginang lahat magsukol pa si Doktora Arlene Jawad ang buhay ang ban makabisita pi lando pag masusenen si rakyat Basilan nambuan ang ban meo dalam lahat Basilan ene tuburan municipality pagkoka no emio duri kalahal mapurong-urong niya mara si rakyat ni mapalabayin takitete dalam pagkainin nambua ini namban programa mio duri kalahal dalam lahat tuburan municipality si tiap-tiap barangay magpaniya si magtanem kasayul-sayulan atau kan ko ini takiteten may maras ko ito tahabes ni ere pagtuyuan den asal ben na pinamiabayin bang kita magtuyo masiro tahampit te pagtuyuan ten lando kasi naku bisa may duri kalahal pagkita pikil we ene magtinanim dalam lahat tuburamin magsugol pisal duri kalahal si pagsadakane mara si rakyat ne bisa ni diki-diki si pamayang manusia sumagwanen hadje ne iyan tatawangan bangkit ka si elew akhirat. Bangsa TV amban Isabela City, stranded Sambuanga. Lay si luasan terminal matulihin, salta makutabang si pos takitete miyaan. Ko itu tatabang nesiye, bahali ne kaam mag-sale si pos iyan supaya giulali misanduhin, pege pos iyan settled na ruisa. Kung magsukol si dapo pos iyan, lando kasin naku si Miaa magmasuse si pagkasine, si may pamilyane, janan tahati o may kanakuraan, janan tahati o may rakyat dalam lahat
basilanin. Kahalan pagmas isag paimante birin patainin, bayo-bayo pagmas mi bangsaten tu sila hatte, niya ane tamanung, niya ane pinapiap kelong mangmangan, duk niya ane samyaan inanan. Sara pagmas tu dalam posisi kita wetebige kadari bang kita bimangan pinapihap kelong pagi duk gay paasekan bakteria. Bang kita ibaya mangan anan tabi ni minta detede, duk patalaro kita bimban sandue dah kita patapit supaya kita bige kalagian sakit. Pahatiku si miagi kahagad si mesakian, maaf kam, aku tu masampai hadja, sige kam kahagad, pesan duhin kahagad duisab, aku tu bilang masampai hadja himumungan amban me, pemerintah atau akan pamahati dalam lahat basilan. Magsukur si kam sa pamambing Diyos tabi si elawinin bang niya lu information atau akan balita tahati webi ganta subay pinamahalayak. Mag-chat kam si ako, and kun ajman kumel si Facebook, accept isa ka, mag-adi kam si ako, atau akan banggay kam maka-contact si ako si FB, kaya tawagan ng bihadja, yun ang number ko sa mapagwa ini. Ati kurusap si tiap-tiap barangay magkalagihan kumaka na representative, bilu amban kaam, bang kajari mapito kam enne bang sine kan kontakte maluhin supaya bang niya isuluo, atau kan problema atau kan ini na kasinasinahan kahapan lu supaya tahati we kami duk tapagwa TV tapa news to si channel TV ini supaya tahati we rakyat dalam lahat basilanin. Magsukur si kaam si pag-sponsor bi si kami si elawinin diyan ang upload video kan bi atau kan balita TV si elawinin sa baba naman kaam magsukur te si panabang bin pag iyo kaam sa dia nabangan news ya kaam basilan TV bang pain pinabarakat pinamba Reggie bin. Dug magsukul isab si manguruan ako informasyonin ko ni Sir Kung Adjama Muslimin amban anak mahirap. Demikian ng Carl Mers Julian Sir amban anak mahirap isab magsukul si Kam si pangurong information. Dug po si Asis Otong Mukhtar alias Trixis si Facebook account ni. Magsukul to si pangurong di information si kami jalan tabalita we kami si elawinin jalan tahati we rakyat basilan duk OFW silahat tala me parkala ini. Taman sa ini hajarahu balita te bisa lewinin magsukur si pamambin mag-like and share ni aja ka supaya tahap te bisa kuwi lamang hatiin. Dari sampai patang di YouTube channel kami sinyo siya ka basilan TV dulu dialam ni subscribe ka supaya baik ka subscriber kami bisa samyaan niya katawhan niya hati channel. Puasa mani, pabalik ko na salamin si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.